قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك يا رسول الله. شاید اذیتش کردن نفرین نمیکرد، سنگی زدن نفرین نمیکرد، پیشانیش رو شکستن نفرین نمیکرد. همش میفرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یفقهون. خدایا امت منو هدایت کن یا رسول الله. ورجت به الى سمائه وأودعته علم ما كان وما يكون الى انقضاء خلقه ثم نصرته بالروح وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمساومين من ملائكته ووعدته ان تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك ان بدأته مبفى صدق من اهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. کی درش برو کعبه پر میزنه، کی درش هوای مدینه و بقیه زهرا رو کرده امرو روزش عزیز من. الهی فداتون میشم. نگید پول ندارم، نگید اسممو ننوشتم، نگید من کجا و مسجد الحرام همه کار زهرایی. خیلی دوستتون دارم. میخوام امروز ببینم کدوماتون میتونید جوازشو بگید. یک عده برانم که این قسمت بود، یک قوم برانم که نه همت بود همت بود. حالا عشقتون میگه گوش بدید. نه قسمت و نه همت این دعوت بود، فقط امرو فاطمه بگه تو هم بیا تو هم بیا تو هم بیا. امام زمانی ها عاشقا بگم گریه کنی صبح جمعه است میخوای آقا رو ببینی از مصلای گلزار شهدای رحمان ببینی. کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست یا صاحب از زمان.
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابه وقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما أسألكم عليه من أجر وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليه والمسلك إلى رضوانه فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليه وآله صلواتك عليهم وآلهم هاديا إن كان هو المنذر ولكل قوم هو فقال والملأ أمام من كنت